Nah ini sahabat nih, si Aana keur ieu keur nanti nuju naon ieu teh Ngedukan ya. Ngedukan naon Nasi. Oh ngedukan nasi. Sabaraha kilo ieu 10 kilo. Sabaraha? 10 kilo. 10 kilo sadayana sabaraha kilo sadayana anu dimasak sakintal. Masya Allah, meniseur kieu. Ieu teh tuh sahabat nih, si ibunya udah mau ditambahin lagi tuh. Sabaraha kilo Bu ieu anu namanya dilebetkeun? Sabaraha? 10 kilo. Oh berarti Bu nuju naon ieu Bu? Kanggo naon eta yang meresan jerukna? Sate biar enak. Oh, kanggo sate. Sabaraha tusuk satena Bu? Sabaraha? Ya sekitar 2000 tusuk. Ya. Arieu nu nikahna teh sah. Nasinya ini sahabat, masya Allah nih 1 kintal sahabat. Ini baru apa sebagian, semuanya itu 1 kintal sahabat nih. Oh sahabat nih, si ibuna kereng niupan ya dan teh. Bu, eta ngulek-ngulek naon Bu? Hah? Sugante daging sih Bu. Sabaraha kilo Bu eta nangkana Bu? Luka sabaraha puluh, 20 genul. 20 genul. Ada 20 genul teh sabaraha kilo jantenna Bu? Aya 20 kilo, Pak. 20 kilo punya. Masya Allah sahabat tuh. 2 katel besar sahabat gudegnya. Kalau sahabat nih, sahabat. Jengkolnya itu semuanya kata Ibu Sari 30 kilo. Jadi di 2 tempatin sahabat nih. Yang satu pakai colang, yang sedikit lagi pakai baskom sahabat. Masya Allah. Rinemrong dan teh si Ibu mah ada di kamera alim gerang-gerang udah gerak. Nuju naon Bu? Nuju mam jengkol. Anjing-anjing tos tuang jengkol teh bau gitu Bu. Kapan ka senang kanu bau teh? Oh, kitunya Bu resep saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malamnya juga sahabat. Kali ini Berkadua Putra mau meliput suasana hajatan pernikahannya yang ada di Kampung Tambakan sahabat nih. Suasananya di belakang dapur sahabat ya, di belakang rumahnya, di dapur maksudnya nih sahabat. Pada lagi masak-masak sahabat. Kita review sahabat acara masak-masaknya tuh sianya lagi nurunin nasi dari langseng lah di bahasa Sunda nama sahabat deh. Yo kita lanjut sahabat keseruannya sahabat di dapurnya sahabat. Nah ini sahabat nih, si Aana keur ieu keur nanti nuju naon ieu teh Ngedukan ya. Ngedukan naon Nasi. Oh ngedukan nasi. Sabaraha kilo ieu 10 kilo. Sabaraha? 10 kilo. 10 kilo sadayana sabaraha kilo sadayana anu dimasak sakintal. Masya Allah, meniseur kieu. Ieu teh di kampung mana ya teh Bu? Kampung Tambakan. Oh di Kampung Tambakan. Lebetna desa naon Bu? Surabaya. Hah? Surabaya. Desa Surabaya. Masukna ke kabupaten mana? Limbangan. Meni wayah kieu mah ye. Garut. Tiis ya, tiis pisan jadi kahanetan ya. Kusang mah. Ieu teh sabaraha kilo anu tos asakna? Lupa teh. Hah? Kilo teh. Oh, nu tos asakna 40 kilo. Oh, ini sahabat dah. Tah si Ana tuh tinggal keur tuang, si Ana lapar anya. Ya, well. Wah, ieu mah penggemar Jack Denny cik katanya. Nah, ini sahabat nih. Kita kontrol lagi tuh si ibunya karena untuk di belakang Pak. Tuh sahabat, dagingnya tuh menigaledek itu dagingnya tuh sahabat. Nah si ibu nanya, Bu nuju naon iya Bu? Meresan Kanggo naon eta yang meresan jerukna? sate biar enak. Oh kanggo sate. Sabaraha tusuk satena Bu? Sabaraha tusuk? Bukan. Ya sekitar 2000. 2000 tusuk. Ya. Arieu nu nikahna teh saha Bu? Eti Hilmia. Eti Hilmia. Sareng saha Bu? Lukman. Sareng Lukmannya. Mudah-mudahan acaranya lancar punya. Nah ini sahabatnya. Nah
Nah, ini sahabat kita ontrok sahabat ke dalam nih. Tuh di dalam sahabat. Wah, nasinya ini sahabat, masya Allah nih 1 kintal sahabat. Ini baru sebagian, semuanya itu 1 kintal sahabat nih. Walah, masya Allah ini juga nih sahabat nih. Ada jengkol, jengkolnya juga 1 jolang tehnya, 2 jolang tuh jeung nali tuh. Nah, di sahabat tuh. Nih di suasana dapurnya sahabat nih. Ini otak kamar anak ada rajang sih gitu. Terus teteh bagian masak teteh. Eta nuju nyanak naon eta? Sangu kang usaha. Oh, kamu teteh resep jengkol teh? Hah? Resep jengkol teteh? Mana wit teteh resep jengkol ari istri mah? Tuh si bapaknya oke tuh. Nyanak jengkol sareng naon Pak? Tuangna Pak? Nya sareng daging we. Sareng daging. Nah, pamit ke sareng daging udah terawas. Oh gitu. Tapi daraos kene sareng jengkol Pak tuh Pak ya jengkol tuh. Jengkol remati. Hah? Remati. Oh rematik. Oh nyanya tos ari tos sepuh mah rematiknya. Sok Pak sing raos banyak. Nya Aduh. Yang sanggup. Oh kereng ngulek-ngulek naon si ibu ya. Bu eta ngulek-ngulek naon Bu? budak Jogja. Hah? Sugante daging sih Bu mah. Daging marah hasia. Sabaraha kilo Bu eta nangkana Bu? Duka sabaraha puluh, 20 genul. 20 genul. Ari 20 genul teh sabaraha kilo jantenna Bu? Aya 20 kilo mah. 20 kilo punya. Tuh si ibuna meunis semangat gitu Ditabuh sabaraha Bu ya masakna? Tabuh 3 subuh. Alah. Karunya teuing bunya teh can karulem cenah sahabat nih. Si ibuna bela-belaan tukang hajat punya, anu gaduh hajatnya. Tuh sahabat kalau nggak ada yang masak di dapur ini suksesnya acara pernikahan itu nggak akan sukses sahabat kalau nggak ada yang masak di dapur mah. Itu masih kene eta Bu nanti. Gudeg kene. Masya Allah sahabat tuh. 2 katel besar sahabat gudegnya. Kalau bahasa Jawanya gudeg Bu, lamun bahasa Sundana naon Bu? Oh sami gudeg. Oh si ibuna meni semangat sing gancang atuh Bu. Berat Bu. Cobaan atuh ku abi ibu video kami. Tuh sahabat nih si ibunya udah mau ditambahin lagi tuh. Sabaraha kilo Bu ya anu namanya dilebetkeun? Sabaraha? 10 kilo. Oh berarti satu itu nanti 10 kilo gitunya. Oh wios we atuh. Tuh 10 kilo sahabat. Haseup jaba menyo. Nasib kusana di kalangan gua haseup beureun. Nimrong nanti si ibu mah ari di kamera alim gerak-gerak udah gerak. Nuju naon Bu? Nuju mam jengkol. Enjing-enjing tos tuang jengkol teu bau gitu Bu. Kapan ka senang kanu bau teh? Oh, kitunya Bu resep pisannya kanu bau mah resep pisannya. Iya, ka senang emang. Sareng ibu saya namina. Aduh ka tegaduh kami. Allah manyat dari pasian nami. Sareng sana namina. Tuh enjing-enjing sahabat udah makan jengkol. Oh, sareng Ibu Imas tuh meni cocok sareng namina. Nanti Sareng mamna adi masieun. tuh. Tos ka itu tuh. Sok Bu sing raosnya. Raos ieu ge nikmat. Nikmat pisan itunya. Ari teh kampung naon Bu namina? Kampung Tambakan. Kampung Tambakan. Kecamatan lebet ka mana Bu? Hah? Kalimbangan. Kalimbangan desana? Surabaya. Desa Surabaya. Nabi opa jadi kieu. Tuh, meni sacomot tuang nage bunyi. Ancin atuh da abi mah. Napan Bu da di pandinu hajatnya mana dagingna? Di mana dagingna? Da di pasihan teh. Seneng daging. Sareng jengkol tapi nikmat bunyi. Mas sareng jengkol. Mohon raos pisan sareng jengkol bunyi. Hatur nuhun Ibu waktos nanya. Ya sasing raos we bunyi. Ya assalamualaikum. Salam. Sareng Ibu Imas ya sahabat nih. Pagi-pagi makan sareng ieu sareng nanti sareng jengkol cenah tuh. Ditambihan nanti minumna sareng teh manis. Aduh raosna pokokna mah di suasana perkampungan tadi di nanti di saung ya teh punya. Saung.
Saung Ibu Iyan. Bu eta ngabumbuan naon, Bu? Iya, kabumbuan anu atos dipareun cita. Oh, kanggo bumbu naon ieu? Bumbu anu ditiir. Oh, nu ditiir. Oh, kanggo sate gitu punya. Nah, ini. Pangin. Oh, jengkolna meuni seueur kieu sabaraha kilo ya teh? 20. 20 kilo aslina. Sabaraha kilo? Teh. 30 kilo jengkolna. Masya. 30 kilo sahabat nih jengkolnya satu apa? Satu yang satu ini apa namanya itu? Ati uncal itu namanya. Ati uncal. Iya. Di dia mah ati uncal gitu teh. Ati mau. Iya. Teteh sabaraha kilo ya teteh jengkol nanti? 30 kilo. Oh masya Allah, manis seueur pisan di dia mah berarti resepnya jengkolnya teh. Jengkol sareng artos. Oh, jengkol sareng artos gitu. Sareng teteh saya namina. Heeh. Sari. Hah? Sari. Oh, sareng teh sari tuh. Sambil ngulek-ngulek nasi sahabat tuh. Si tetehna. Semua nasi itu tadi udah nanya sama yang masaknya 1 kintal teh ya. Iya. Masih ada tuh sebagian. Sahabat nih, sahabat. Jengkolnya itu semuanya kata Ibu Sari 30 kilo. Jadi di 2 tempatin sahabat nih. Yang satu pakai jolang, yang sedikit lagi pakai baskom sahabat, masya Allah tuh. Baru kali ini saya liputan hajatan di pernikahan jengkolnya hampir 30 kilo sahabat. Nah kita cek yang lain sahabat. Ibu nuju naon ya Ibu? Nuju meresan lalap. Lalap kanggo naon Ibu? Hah? Kanggo naon lalapna Bu? Tuangeun. Oh kalau tuangan tuh sahabat. Lalapna aya tuh. Naon Bu namina ieu teh Bu? Bu, ieu namina naon Bu? Salad nih Bu, salad ini sahabat nih. Ini kemangi sahabat nih, lalapnya nih. Si ibunya malu sahabat tuh. Jengkol sahabat ada. Apa itu teh? Timun. Nah ini sahabat nih, kesibukan di apa? Di ruangan make upnya sahabat nih, di kamar. Tetenya lagi make upin pengantinnya dengan telitinya sahabat nih. Teh, perias di mana teh? Di Panjabuyan. Panjabuyan. Sarang rias mana teh? Anissa wedding. Anissa make up. Ininya mah kolaborasi. Oh, iya. Sawargi-wargi. Oh. Dekoran dari Sapira. Dekoran dari Sapira, make up dari Anissa. Ada pengantin nanti mana? Sarang teteh saya. Hah? Hilmi, teteh Hilmi. Teteh Hilmi. Badai kasahan nikah nanti? Pacar 5 langkah cenah. Oh, pacar 5 langkah. Berarti sanes lagu hungkul tehnya. Berarti nyata aya nu nyata pacar 5 langkah gitu nya. Teteh tos di mana? Tawana bade ka mana? Kumaha teh da mah? Ari teh kampung naon teh? Kampung Tambakan. Oh, kampung Tambakan. Bade ka mana teh? Bade amang kata mama. Oh, bade ka mama. Nah, bumi teteh di mana? Kita di Pengker. Oh, iya. Anu iya. Itu. Nah, ini sama si tetehnya nih, si tetehna naik amang cenah ka mamah tehnya. Sareng teteh saha teh? Isin kunaon teh? Nah, ini sahabat nih di suasana kampung Tambakan tehnya. Di suasana perkampungannya sahabat, masya Allah. Masih tradisional sahabat. Sebagian rumahnya nih sahabat.